itsinda rya mbere ry'abahungishwa bava muri Afganistani rigizwe n'abantu 51 bageze muri Uganda. Leta y'u Rwanda nayo yemeje ko yiteguye kwakira by'agateganyo bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bahungishwa bava mu gihugu cya Afganistani. Turanagaruka no ku magambo akomeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yabwiye abacamanza ababwira ko bakora nabi cyane. Imikino para Olympique y'abagendana ubumuga yatangiye ejo irakomeje i Tokyo mu Buyapani. Uburundi se buhagarariwe gute? Burundi uyu mwaka bwaserukuwe n'abanonotsi babiri, umwigeme azwi ku izina rya Adeline Mushiranzigo hamwe n'umugabo yitwa Remi Niko bimeze. Abo rero bakaba bose bagira novuga byo kwiruka. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani. Amakuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngiyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi n'amakuru atugezaho ariwe mu rugo. Urakoze Jacques. Umukuru wa leta y'Ubudage Chancellor Angela Merkel yasabye ibiganiro n'abatalibani mu rwego rwo kugerageza kurinda ibyagezweho muri Afganistani mu myaka 20 ishize. Igihe yagezaga ijambo ku nteko ishinga amategeko i Berlin, yasubiyemo ko ukuri kuko ibintu bimeze ubu ngubu gusharira. Yatsendagiye ko nta masezerano adafite amategeko azagerwaho n'abatalibani. Umva Madame Merkel. Intego yacu ibwirizwa kuba kurinda uko dushobora kose ibyo twamaze gushika ko mu bijanye no guhindura Afghanistan mu myaka 20 ishize. Iki ni kintu amakungu abwirizwa kuganira ko n'abatalibani. Madame Merkel kandi yanavuze ko umuhate wo gutabara abantu barimo n'Abanya-Afganistani uzakomeza kugeza igihe gishoboka. Ubwongereza n'Ubufaransa biravuga ko biri mu nzira yo gutahukana bene igihugu babyo n'abafana n'abafasha b'Abanya-Afganistani bitarenze impera z'uku kwezi kwa munani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanze igitutu cyo kongera itariki ntarengwa yo kuba yavanye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibuga cy'indege cya Kabul, atanga impamvu zishingiye ku nkeke z'igitero cy'iterabwoba. Hagati aho ku kibuga cy'indege Kabul nyine rero hakomeje akavuyo mu kivunge cy'abantu ku mirongo miremire cyane bari mu marembo y'ikibuga mu gihe umunsi ntarengwa wo gukura ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika wegereje. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Minisiteri y'Ingabo Pentagon Washington, General William Taylor yavuze ko ubu hari abantu 10,000 bategereje gutabarwa n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanya-Afghanistan benshi bakomeje gukomererwa no kugera ku kibuga cy'indege kabone nubwo baba bafite ibyangombwa byo kujya mu mahanga. Umukuru wa komisiyo ya guverinoma mu bwisanzure bushingiye ku idini ku rwego mpuzamahanga ihuriweho n'impande z'amashyaka yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye BBC ko abakristu 125 bavuye mu itsinda ry'abanyamuke b'abahazara bamaze iminsi 3 bakambitse hafi y'ikibuga cy'indege cya Kabul, ariko na n'ubu ntibaremererwa kwinjira kubera ko batashoboye kuzuza ibyangombwa bisabwa ku murongo wa internet. Minisiteri y'Ingabo muri Nigeria iravuga ko abarwanyi ba Kiyisilamu babarirwa muri magana bateye ibirindiro by'ingabo mu majyepfo y'akarere ka Difa. Abasirikare 16 bishwe, abandi 9 barakomeretswa. Ingabo zahise nazo zigaba igitero zica abarwanyi 50 b'umutwe wa Boko Haram. Aba barwanyi bahora bambuka baturutse mu gihugu cy'igituranyi cya Nigeria. Mbere ingabo za Nigeria zari zavuze ko zishe abarwanyi bagera ku 100 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu hafi y'umupaka na Burkina Faso. Ubwicanyi bw'abarwanyi ba Kiyisilamu bukomeje gukaza umurego mu karere ka Sahel, cyane cyane mu gace k'umupaka uri hagati ya Nigeria, Mali ndetse na Burkina Faso. Abana bose mu Bushinwa bagiye gutangira kwiga umurongo w'amatwara ya politike wa Perezida Xi Jinping. Bizakorwa nk'imwe mu murongo w'imfashanyigisho ku rwego rw'igihugu. Ibindi kuri inkuru ya Celia Hatton mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Ibitekerezo bya politike bishingiye ku muyobozi w'igitugu mu Bushinwa Xi Jinping byamaze gushirwa mu itegeko nshinga.
Kuri ubu buri mwana wo mu Bushinwa kuva mu kiburamwaka kugeza muri kaminuza aziga amasomo yamamaza ubuhangange bw'ishyaka ry'abakomuniste riri ku butegetsi mu byiciro byose by'ubuzima. Minisitiri w'uburezi yatangaje ko ayo masomo azafasha urubyiruko by'umwihariko gutsindagira ibitekerezo by'abamarxist batsimbarara ku mahame ya kera. Xi Jinping yagiye ku butegetsi bw'igihugu ndetse n'ubw'ishyaka hashize hafi imyaka 10. Kuva icyo gihe yigaragaje nk'umuyobozi ukomeye mu Bushinwa ubayeho nyuma ya Mao Zedong wimakaje impinduramatwara mu Bushinwa. Iyi ni BBC gahuza miryango warayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.gahuza.com. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje gahunda y'ubufasha isobanutse mu rwego rw'ubukungu n'igisirikare kuri Vietnam, igamije kongera umubano hagati ya Washington na Hanoi, iri no kubaka undi mubano n'Ubushinwa. Iyi nkunga izagenerwa igihugu cyahoze gihanganye na Amerika, yatangajwe na Vice Perezida Kamala Harris. Ni inkunga yerekana uburyo Amerika na Vietnam byarenze ibibazo byabyo mu gihe cyashize bigahinduka abafatanyabikorwa bizerana. Amerika yayihaye miliyoni zirenga 21 zo gutegura ibisasu bya mine no gufasha abafite ubumuga. Amerika kandi iri no gutanga inkingo za coronavirusi no kohereza ubwato bwa gatatu burinda umutekano ku nkombe ndetse n'ibyuma bya gisirikare byo gufasha kurinda amazi yayo ihora ihanganiyemo n'Ubushinwa. Inzego z'umutekano muri Tanzania ziravuga ko abapolisi 3 n'umuntu ucunga umutekano ku buryo bwigenga bishwe barashwe hafi ya ambasade y'Ubufaransa mu mujyi w'ubucuruzi Dar es Salaam. Abandi bantu 6 bakomerekejwe n'umurashi utaramenyekana umwirondoro nabwe wahise yicwa. Umuyobozi wa polisi Simon Siro yavuze ko igitero gishobora kuba gifitanye isano n'uruhare rwa Tanzania mu kurwanya abarwanyi ba Kisilamu muri Mozambique, ariko ibi ntibiremezwa ku buryo bwigenga. Jacques Urakoze Prudence Ngyumva kuri iyo ncamake makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuri Afghanistan. Itsinda rya mbere ry'abahungishwa bava muri icyo gihugu rigizwe n'abantu 51 bageze muri Uganda. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda riravuga ko bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe mu ndege yakodeshejwe. Ibi bikurikiye ubusabe bwa leta ya Amerika kuri Uganda kugira ngo yakire bamwe mu bahunga Afghanistan nyuma yaho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Ni inkuru ya Patience Atwayire mugezweho na Frankine Kwizera. Itangazo ryaturutse mu bushikiranganji bw'imigenderanire rimenyesha yuko uwo mugwi w'Abanya-Afghanistan uciye muri Uganda mu gihe c'imfata kibanza, ariko ukazokwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu. Igihe bazomara muri Uganda ntikiramenyekana neza. Abo barimwo abagabo, abagore ndetse n'abana. Iryo tangazo rivuga kandi yuko babanje gusuzumwa coronavirus bakazomara igihe bashize ukwabo nyene. Mu ndwi iheze umwe mu bakozi bo muri leta ya Uganda yabwiye BBC yuko ico gihugu cemeye kwakira Abanya-Afghanistan 2,000 kibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abategetsi bakuru bo muri leta batari bake bavuze yuko ibiganiro kuri ico kibazo bikibandanya. Uganda icumbikiye impunzi zigera ku miliyoni zahunze injyane zitandukanye n'ibindi biza mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Inkuru ya Patience Atwayire. Hagati aho leta y'u Rwanda yo yemeje ko yiteguye kwakira by'agateganyo bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bahungishwa bava mu gihugu cya Afghanistan ubu gikomeje guhungwa n'abaturage nyuma y'aho abatalibani bigaruriye ubutegetsi. Amakuru haravuga ko aba banyeshuri bagomba kurangiriza igihe cy'amezi 6 biga mu Rwanda, gusa nta kirasobanuka ku kizakurikira nyuma y'iki gihe. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ivuga ko yiteguye gufasha aba banyeshuri mu myigire yabo, gusa ntacyo yatangaje ku nkunga yiteguye kubaha. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ni inkuru yagaragaye mu butumwa bwa Twitter bwa Minisiteri y'Uburezi bwavugaga ko ihaye ikaze abanyeshuri b'abakobwa. Ubutumwa bwavugaga ko Minisiteri yiteguye gufasha abanyeshuri mu myigire yabo, cyakora ntibwasobanura inkunga bateganyirizwa. Iyi nkuru yemejwe kandi na televiziyo y'igihugu ndetse na bimwe mu binyamakuru bikorera hano mu gihugu. Nta bisobanuro byinshi byatanzwe kuri iyi nkuru, gusa byose biremeza ko u Rwanda rwemeye kwakira abo bakobwa ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haravugwa umubare w'abantu 250 bategerejwe mu Rwanda, benshi
bakaba abanyeshuri ndetse n'abarimu babo, ndetse ngo hakaba hari n'abazanye nabo mu miryango yabo. Igihe aba bakobwa bagomba kugerezwa mu Rwanda ntikirashyirwa ahagaragara, ndetse nta n'ahantu hatangajwe aba bakobwa bagomba gucumbikirwa. Aba bakobwa bigaga mu ishuri ryisumbuye ryigenga ryigisha ibirebana n'imiyoborere, bose bakaba bigaga bacumbikiwe n'ishuri. Inkuru yo kuza kw'aba bakobwa mu Rwanda yemejwe kandi na Madame Shabana Rasir washinze iri shuri, wemeje mu butumwa bwa Twitter ko baje kumara mu Rwanda igihe cy'amezi 6 gusa. Cyakora ntiyavuga ikizakurikiraho. U Rwanda rubaye kimwe mu bihugu 13 ku isi byemeye kwakira abahunga igihugu cya Afganistani mu buryo bw'agateganyo. Mu karere ikindi gihugu cyemeye kwakira aba bahunga ni cya Uganda, cyo byavuzwe ko cyiteguye kwakira abagera ku bihumbi 2. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Hakurya muri Tanzania abapolisi 3, umurinzi w'umutekano n'umuntu utaramenyekana warasaga baguye mu ikozanyaho ririmo intwaro hafi ya ambasade y'Ubufaransa i Dar es Salaam muri Tanzania. Ikihishe inyuma iki gitero ntabwo cyamenyekanye, ariko abategetsi bemeje amakuru y'icwa ry'abo bantu. Inkuru ya Atumani Muturiya mugezweho na Yvette Kabatesi. Mu itangazo rigufi umuyobozi mukuru wa polisi General Siro yemeje ko batakaje abapolisi 3 kandi ko uwarashe nawe yishwe. Yongeyeho ko bariho bashakisha imyirondoro ye mbere yo kubibwira itangazamakuru. Nk'uko bigaragara muri video ziriho zihererekanywa ku mbuga nkoranyambaga, uwarashe ngo yishe abapolisi 3 bari mu igenzura ku muhanda mbere yuko atangira kurasa atarobanuye. Izo video zigaragaza igihe uwo mugabo witwaje intwaro yaraswaga n'amasasu muri metero nke uvuye ku marembo y'ibiro bihagarariye Ubufaransa. Ibyo byabaye nyuma y'amasaha make umukuru w'igihugu Samia Suluhu amaze guhura n'abayobozi b'inzego z'umutekano abaha amabwiriza. Mu kindi kibazo kidahuye n'icyo, mu ntangiriro z'ukwezi gushize umuyobozi mukuru wa polisi yaburiye ko abarwanyi b'abayisilamu bahunga imirwano yo muri Mozambique binjiye mu gihugu kandi ko hari ibikorwa byo kubashakisha. Nta murwi n'umwe wigeze wigamba iki gitero.